ehuru ningash campaign ya Save River Ruizi habo ko nkareba River Ruizi umugera gwitu. It is the only river in Western Uganda. It is the only source of water in Western Uganda. It serves 62 districts. 62? Yes. Okay. Nashanga ngu hatari mezi abantu baro. Of course. River Ruizi ne serving abantu aba factories, serving abantu aba hoteli, serving abantu aba marwaro, serving abantu aba TVs, serving abantu aba entertain numutsetegereza mize kikumanyisa. Hatraga mu business umuntu yatanabiri haza ho burofa naza kurugama ndwara. Baza kushanga itari mezi harga mukorera harga mu n'ibindi bintu ibimunonga. So nyo naragana da Rwanda umugero River Ruizi. Okay. Ekinayo ni ngurwana ranacyemwe abantu bakabaye bagushisha. Abantu abene batimba mu mushenyi, abantu abakufirisiza mwente, abantu abakudiverting amezi bakagayiha bagata mu bindi bintu personal needs. So orutaro nagiremu it was not rwabintu dirango nimbasa ku ruhangura nyenka. River Ruizi tiyo muntu omwe. And fighting for River Ruizi is not a one-man job. Na umurumo ningashora utarurwanya wenda abantu bona na hato tupenda abantu bona. Nkageza ho tuyiha abantu abana batimba umushenyi mu mezi kutwabihiremu kandi nagomeza munageza ho munonga natunga funding yo Ministry of Water ya alternative livelihood. Eyo base kutuhereza sente zo kugura ibintu kubihereza ningashutaho entasya y'abantu abo kubahereza entasya ndijo. Habo ko musanda mining bakana batahizamo. Wanyitegereza bakana biha umushenyi batahizamo. Mbene ko babiha musanda mining ahanda batahiza nkahe. So nho twabaretire ebintu ebirumu kente ebirumu embuzi ebirumu enjoki ebirumu kuhinga ebirumu empunu ebirumu ebintu bingi kandi tukabita omurimba rust. Abantu bari murimba rust bene batimba amezi. Okay. Nakwatanisa n'aba Nairobi warizi, nakwatanisa n'abakora, nakwatanisa n'aba Lato, nakwatanisa na Victoria, nakwatanisa na National Water. So abi bintu byona tuyo tugumiza turwanise omwata ubwo gwaza kutwara Ruizi kuruheza hamezi go Ruizi. Twarwanise bucupa plastic sewage. Plastic ejo kureba it is more dangerous. Kante kula kwa kwamo. Konkrete kuri umunonga ni sensitization. Ubona ni nkora za marathon ezo noreba. Marathon Save River Ruizi marathon ekitari yo kuronda sente kugira ibintu bitwakora. Tukatugitaho marathon gita miliyoni 85 konko ya miliyoni nkishatu. But it was one way of sensitizing people. It was one way kwegesa abantu aheroku omugasho gwa River Ruizi nuguha. Wanitegereza. Kandi ikintu cyo tukaraka kwa umuntu gumu natyo tugumiza mu tukora twatansa na government na Ministry of Water na National Water kureka ngo Ruizi